ner mala kenyam biya kamal gwasme kanwer online tv channel anda mandu ne shan kwas nyeg mala ya non roisni en walle shan ka diech ka pay ngwan ron kina dangraw udi jan dangraw de bakel me jira me jidit kanwer online tv channel gwasme ka youtube gore jeno de channel de je support de subscribe ka notification bell de je twain ko me cete kler mi shibre de shwa mala shubekije kami jira me jidit kanwer online TV Facebook page don jen chang nyam ko bi page me bi je Nwer online TV ka Facebook gor jen wode de channel de support de jen nyane ko kien ko de kan ler mala jektin are ler ti de ko no walle riudi en dial katen ko tim bej tin tore wich ka sa Sudan riktin ko ne jega ganware keten kontin je konke ki kor kon lat Karodian bana tirik ti bana ka nyakel kenyam ko ka tin keler kon baladie menyam balaria dio je chianga je no chukor che tok dor chal ka bure be kor mo che tok kam dine SPLIO ti charen mat ken wer wai ami nyen ken ke dine SSPDF atin te ka bure be right kon ken Nasser County ngwasme reg mo che tok la dini SSPDF chi gien lo ka nadu kan kamak lo ka na joj jerman dar ngai kono no det kuma kirmi yadi de no de kan gol diala content ji SPL ayoten de kan go control ke go diala content atin nuori ngwana nuori tiktin gore jeno ngwana nuori de ka dil joj ke de ka kaf ka jari pore me je joj ano sha dini SSPDF cha ka joj wache take list yi toktin jari pore mo cha jalat ano akwer nwer wai ami te report mi chalat ke social media ngad jeno mi chadolat ke media la jeno lode wa cha de ni SSPDF cha ka joj de ni SPLIO ten cha den mat namo madan to Nasser ano bana mo detail bana ke jek pe ke jite nyen ke me chi chobde kan ke jego banje lo jek no kwadana cha clear information cha no ten bat kur charo la ne pan ko runwang namo je report ne am dan de yen ling ken kono we gwad dan ci ke toktin ano ka dor chal ke kur kaltan gwad mi chan wari yentin ano jang ki din SSPDF na me developing story ko ngai kon madan lero na me bala report dan chalat lure ko yemena nang jogomet ano ka dungambel ko bokon ko weniam gambel rol buñ antin war kon dial tikitin ke shendan te ke reg mi ci tok fan ke changa ngwan ka pay ngwan ron kina dangraw bijan dangraw bakel doran ka gambela report shiben wache tika ber ki anyak terrorist group ana chirme ngai kone tel chare yalla kan obig nwer biken kanak ken ber to ke report ana chalat wa ken chicken turbil chicken pet pan turbil chicken pedo wa chicken na chicken negrede kan kon chicken negrede wa ka bun chicken wari adundo pet kan mini basamo Lopez kan lo chirmi ten nuore kwa nuore de ngai kone rol Ethiopia lat ke campaign ke lat ke queen quartin la Ethiopia government let kan queen kware kwan kan kwar ndan dongo wi kwam ka jarwana me kun nuore ku kan campaign ku kan lat dorien lat ke jaga nuor zun ke lat ke jagon dial ano ba kwar ndan ba kwan ano ba ja kwan ka jarwana me Dr. Abiy Ahmed ano tega jena mo ko rami mo me de kwan kana kwarin ko kien ana mo campaign jatin role Ethiopia chinede ko ontila kwan wer chala do shi gien chikan we kalara ke wo kan ga jekko ke wo kan kanyene nya ke wo kan ga wanto ke wo kan ga tier gol wa ko la luñ bas kana ma jog mu chala mini baso chikani ngani wo kan de ko ontila nuer luñ jola kwar nuere ano na charo de chur ya leka lo chala buñ ano jan gwa dan chi ke o toktin of course a very sad news along wa ci buñ caga doñ ma ca ber ngay keno don kan were so ci kan buñ ci kan ganak no report dan ca no mone kwa ko ne jogo no ne
tie da rodun ko ber chari aleka mishi ko bela gui kono dongo shi korya tok ki shi kan konde lenak ai kon de chabdana tok no ka ber so ne me michi kan let ka bunyo na mo ngai kono dongo torbele nuari na mo ko ken wa torbil jela bang tele generated kontila is kotila na konta me chatogo role Ethiopia mi jene gambele baji dil moch kanete baji nanga ken ki bana ba turbil bana ngade ni chare alga te kamach den bana ko nanka ki tang ki kalara ki we no ka jokona mi na tungi chope tang jang le di le ben pinbo bana chu we ko kujimi ku nuore te ramimo mi le yile opet dorana no mo kelio bade ne dorber an chalke abol ka jieno ka gambele ba bol mo bi jigda do to ber sen goda la kana nek teni chang ka ngode chikum gambel chicken dor mala let ka kwide so no mo ngode tin so jere ga dan ci to no mo de lar yino jogne kondial ka te kangu ka te ko de ko den gam chan to ka gambele kwana we kire ga dan ci to ka nuore no re ga dan ci to ka nuore jene re ga ci to ka nuore no amana an ci to ka korkaltan jente ka Central Equatoria ka Juba tie ga lon ka Juba en korkaltan mo ki te ka mi chala Jabal Iraq jana gwan mi mo metet ka dapten dia gwas mo tene dial tigatin tribe to goal tigatin dor goal nuar tigatin jang tigatin ji Equatoria tigatin but most of the people tin gwad mo wari de dial no ka jang no dong de tin nuar totin ki nuar ten wena mo men chukulu to gene dia je kon dial tiga ngi ka rege dana ci to baname a developing story a new developing story me chalat tiang ka sha report wude shal kame Lure Kong again spokesperson ka kume SSPDF so Sudan People Defense Force ajara madana rach ke report me chalat ki warga mi kana gor chala do ne che make very clear che tiga nuari ti chakep gwa de dan e che korche tokten ba nuari kwalo kep ke jok kure dana ci to ken yam mukulu we ko ba nuari ke betama ka jen korkaltana mo ka Jabal Iraq na me very surprised long by the way cause ne ngwa ku kan la pay discover but kure nyam ci to chala do en wona ne jendang baro with the doc sika luki ne jendang baro with ngwan ya report en yam initial report report mo chwa jekane dial choda ka social media ka liwena gwas ka kore me che betu kala do ne ko na kana ka GSP layo ko GSP layo la no ken ka ngane kan wore nyanta da tin cha kwany mana ID card ramamo cha ID card ja kwany ran SSPDF bane ka chala do gwalu lan ye tene chaka kan jen ban ma jitu genene kore da ne jitu ke report mi chala ne kenyam wa cha nur jendang ru di cha connecting kwala kuje no me talk ba de gen report ne am chiben but te mu kuje la confirm no chala to kon teme ke jele re chabla Lure Kong gwa de me Lure Kong chala do ne chikana order tup ka dine SSPDF take a disciplinary order mi chikana tup dine SSPDF ram wajekte dotin to kwa target ken ba ka kef ke kumedien ka ba ka look che jo mo che jalat gwada me ka je report mo jalara wona ne te ka bon mi cha kep jente ge deni SSPDF tila deni nuore ti cha kep baduno pek deni kone cha lar wa ka deni dangwan to wa cha ka yen ka jen ku ko kaltanam ku ko Jabal Iraq ka deni to ke deni nuor dangwan kana ya kep gwaza me ka report an shalat ken ka gad bintiyo dorane bintiyo ajen chane dangwan chaga ke bonati te kel ke kumikir mi yadit ka dor shalga mo kor kaltan ke Jabal Iraq ne reti chaga kep ka chaga yen munyo do ne te ka mile rode chulure kon kenyo glade no ne you can deni SSPDF so Sudan People Defense Force no chwa nuer itini group chwa ka target chwa ka target which means that you the je chanuri aleli gwazmo chanuri cha target already ke chanuri cha kana jen kulo ben ke report me kwale tumno dor no yen chwa nuere chwa kana beso no kene ke nueri ke jen ku ko randa na ci tuo ka kur kaltan wa chanuri cha target jen ku wuri shal kame Lure Kong ku kana dor le tup ke je
ene din waji no shena che ga target wa ba je kep so ne me le rod chanwer cha dil target gwas mo ki chanwer cha ganek lure konchela de George no chicken kulo gurde ken reatin ko tomorrow run bate ka rwani ko ken bana olingan ere report kana me ran chana ila do ne nuore ken de kon la yakul keka dine tige dine SSPDF kwa la okebdi yana ka kwinguka ka pa de vri ga dana chituo ko kur mi chituo mulat ken o dine SPLA ayu mek dorone no tige jankel mi chirwa ka ken dine SSPDF mitike yala do ne kur mi chituo gone ken kon ni ken point dine SSPDF ken nyen tone ken de content chaka mak tichika la da gwano ka ngane bana me awa plan mi chare leka kuma kir mi yadit ala jeneri actual ke jabal kaltan jabali rago ki mi chol ko mo itu amine kor kaltan awa jen awa tik competition mitin kan kampan tin kontin gor ka yo kana ko meter ke je badam de dirar je ko kon mi je tin so ku jamo awa jen te competition tin donga jen dana to ko binare naktin anyok another thing man jakuma SPLA yo ka belle chabete ga jen mi chene me kuma SPLA yo chicken te gajen area am ne to kono ko control ke de ni SSPDF anyok de jadanen chirwach men chirwach ajene kon achine jeni ne we ka suki ne ka market continue te ga match wa me kene chagalat luak chaga to so it mean that ngai ken no tele area tele je threat ku threat ku lo beni ke ken panken te ga ton panken ken te to chal ka to de ni SSPDF so na me mi chora lat ano shinediti ano shanwar chaga yen so na me der we kaye ano nwari la tok chaga mo kariek okay gor jeno de kon titi de kon ngaje no kan wan lat ko ri la tok ka kwatar gana ngane kwatar gana nwari no so cha de ne SSPDF chaga jono ne ganga nwari ki ganga ne de ten wana mo ko chaga benek so ne de ganga ka dor chalga jabeli raga kan nwari shiga jang ganga ne nwari ko wan nwari kan ne de kon na kana ngai kon en de mi tuok bakul kuma SPLA go anyok en reng mi tuok ken de ni kon te kel ke kum kir mi hadit bagadil target jenaru ne tekeje are you ready ko bi gwante aro bi support ka be jero do lo jirun ke de reshong kane ko kel so mi chene me agenda an le rode cha target cha jalat cha no cha target bar ngode kan pegen dit kanalat men ya me chala ro ne jendang ro de diech ka me dan chalat mo kwa ka jene mo ru podo mo ba de jeri poda na choda lat so na mo da yena ngaji no so me chala lure kong jo ke SSPDF no gangane ko ntila nuore aka cha target so jen me ngai ko na je gwan odi cha nuore cha ga dil na kala to ku kala long no bi kana lat anyok ngai ko na ken sigal ki ku lo ben ke ripone ke jok achinat ashike achiga liu ko ne ga sarde ye dane shi we ku kala ben after that achi coach we we to chana de chana ne ko kan panken geje no kan na ba chiken gor be kan declare ko na me le rode re which we mi ko ngai ko na en gwa gol ke dap to competition tetin na mo kel mede gwa ko de yenale gwa me another report me dong de yenale bana kulu we ke report ko ken na me jena ka kuma kirmi yadit ba jena re wiki juba te report mi shalat kanetin konte la lat re wiki juba ko jeno biajeling awana ene ba shola ne dialen kono tere wich ke juba kene tere wiki so Sudan ba tan shu ne ba ka chot ne der kontin ba chot bugala ne tin konon tin tishur ken te gare jamo ke chiran che liu tishur tere jamo ke shi de shepal ke chilet akan bugan ga chot gwad me ngai kone te belte tin kake ko waken ano sham kan yu ke chikane re konti la junubin ala civil servant chikane jago kep kan ga yu taram kep ka yu so chikane gujen wona ne men jakko china kep ka yu odi awa en payroll wache mwana lonka na kane re to wa chikan ya de kap ka kuje mo ba shir ken ba ka dil ngo ka ngo ko ba ngo ke wa kene be ken clean be kene ten content chala ghost workers kane to kone chilet no kene to kone shur ken te garage ano te chilet
kene ko ne chala na kare bang to yot ke chur ko ngai ko ne ano kuma sa dan no bana bu gariang reng na ka shu to gol ti shi jiken chiken tin kwa le chamaken ete na te gten nyano kale gwe jeno antem ngui keno duor cha ko jek tiene cha chut ken cha ban rar ka pene ko de ka yode ken ka kep ka cha chu na ta lon ka len kari yu te gten de ka bana bat pene ko de ka yode ken ka kep so shikene chula ro ne ne akene yo katin dundo men jang na ko cha salar cha ka kep o chi chuột chi ka ngwan chi yo chi karong so ku mo ba chu thana ba ka dil chut so shun nga ba chu do kan etin kon la lat na mo ba kwa men go ne kon ti let which kir me yadit so ne me report mu de we ka ya ka jen ku tin chal ke ghost worker ki latin kon chi liu ka chi let ka chi kan etin so wa ba chu ken ba ka chut jen ta dan kan lat ke jen no bana mo developing news ka ku de na me ban yo link ka gwa da dan be ban ngai ne jen ne chen first time chang me dan e kwa inka kol kor ku jene kene de kon de kwa inka gwa de dan cha ju no de yen ghost name de yen ka wo re kalis de ne no ram mo mishilet no ka de shu de re mo don che liu ko kan list kan mo watch list e ta na ten so let ken ka ko ku kan yo le cham ga ku den yen do dan gu ne no sel salar ti je ka ne de kontin la lat kume ke civil servant teacher ke ngech de ni police ni en ram mo mala let yo ke je ko te ka ne te mo te charu de ala kan cham kan yo na na me da la jen da ro di nda ni yen le wana ka another report gwasa me men bana kuin pin anyok bala je report ana chalat wude shal ka me kol manyang juk kol manyang juk te ka ran mi jeng be mi chalat re wiki juba mi chalinga ne dialan tem re wiki so Sudan ko la pai shub loy nat gwan wo men chala da kol manyang juk gula wo shi kuma dien cha corrupt kuma kol manyang juk jena wa cha corrupt ke cha corruption mi di che lele che nyo dala kuma kir mi ja kuma kol manyang juk lot kan kuma kir mi yadit kol manyang juk te ke roj mi chalat mi chine dial che ke ge me jang che jang yo roj tin roj mi chene mene ne dial chi barar no roina medan ngai no dong a simple statement medan me shemek la rejeno yenetin content re wika so Sudan no ngedun a chi ko be agui ne wan kume ibu kume ye moy ke yo ke be moy ke met ajen mi dial ka tin ngwaso mo re wika juba ke re wika so Sudan kelu ka yen logo mo no bi alet ajen mi jana tugde lu kun chi kol mnyang yu chela do ne de nat de ken mit katin kone a chaka kot te chamka jaroy ka kui ko te katin kan kerker de ka cham jaroy ka kui gueg ne ano gueg de ka cham jaroy ka kui rori ano ror de ka cham jaroy ka kui ti diale wona ka lolo ko ene mo meten wena mo ti te ga jol no ki rebital ajen de ka cham kan diala to ajen wuri shal ka me kol mi nyang juk me lade je tinachi kubet linga manana lade ko jo na da no quantitative wana many knew the corruption mi did no kuma je corrupt kuma kirma yadit je tene de chirwach tila activists kana ita toka intellectual chikere de chikana o gor ke liu mandan lot ke kol manyang juk ja je no kol manyang juk chika fail re kuma ga manan ta tin ga kuma SPLM pinkir ma yadit chicken kuma chicken alwanga ruich chicken de konti la junubin chicken longa medekan ka ruach chicken ka longa medekan ka miet wa let kanungu let kan kwel ko right now chetel do do dien bukan la chikel another alternative ki chikel option dien medekan lat and then chicken we ko be gana jugo meda ko meda ke guek ke meda ke kerkere ka kuje mo chepel ratude chire meda ne cha kon la wutkel michura ki Equatoria yana jugo no ne achang na ka kendul wal dialati yenji junubin no biya we ka tarjen biya chamno tarjen ka ji SPLA pinkir mi yadit biya we ka tarjen biya ka chamla traditional medicine jogna do chamake ajen bu jwas kun buga telona cho adier ko telungu tele dul wal meten wana ajogna do no international community kanang dul wal ken ko cha dul wal cha ga tandien ko kan dul wal la no la we chamna ga panken kan jukume so kan kulu gje no bugu pretend ki burin protect kan kum kim yadit so awudo mo chwa jogo baraj so la no en me dane ka ron mi chiwe je daga longa joy
jene mo mene mo chao mo ke mu chao mo ke tar ya chwa nywe jene gwado mo chu malaria chu jejot jene mene yen bo chware light katin kontin la wal mi jin wi ke juba ken ne diala tit right ni jwat kien wagalat gwada dien a jen ke biga we ne Nairobi biga we Kenya we ke United Arab Emirates we ke South Africa we ke India we ke Turkey we ke wi diala ko kien we ne Qatar we ne United States ke kuyun ka kuidwel wal ko gwada melat ken no de ne diti no de ke tek de ne kan la traditional medicine again the same thing chabla de kon manyang gun wal nyok no ne yene de kon te South Sudan mi shu yen me de ke gwe kene lo lokwen mi cham ka mana kene diala ti a wi diala ko kien cha chu gu no ku mena me ke teruñ metatin tele mu gamba no ka de kon te la jinubin is better ko ken barin woch bigan kum bigan kam ada jinubin te biting na bigan jaga better titingit kien wok ngot ke ka mo ko ke ka bi ke chere ko kien bigan no te bana bu go nyam ko je ko mo na tin ka jen mindset mo bete ke kon manyang juko kana ga diala ko kien te ka kum kir mi yadit wa ci South Sudan ci bu men wonyam ci bu men to no bu South Sudan ba wonyam so na me akem de yendi alti ke ngetin ano ci kon manyang juk wa men ci lat men jang de ci we ka social media right ken ci kan ci kon manyang juk kana konde even comedy ana jana ci ke jelo kaman ci ala da kol manyang juk ja jo no jin kon ni tu ko bi cham jin yana gad ku ke yana nyeko ko nyeka kare kuma ka kwarti dit te cham ko kuma South Sudan ka joga na no yene wi amede ke reptiles ki wi amede ke kere ka wal janone cham kan kuma South Sudan ka joga ne ko ken no wi ala na mone jen mi joga ken o yen sha tede sha fail ka ruling no shingadun jala mu do dien ano jen mi nyodo ci kuma South Sudan cha fail already which mean that people need reform people gor kan o de dak ma cha dere rich ne tu wan gur kon de ma cha dere barar no dere South Sudan de jakaw ba we ka direction na na jidit de no benati ke kir mi yadit ken ne ga timo teaching den che tuk ka do mi malet ken corruption tin cham ka resources ne tin South Sudan dial gold ka petroleum ne telen pelken wal chang agriculture chicken investing so nyo de no chu kum kir mi yadit che tede che fail telemit le rode the only option that we have right now is Dr. Machar and me agenda na lat ka South Sudan no ka very soon gwe jeno Dr. Machar be barar na be mal be nyoben kir me yadi already it traumatized term den melade ko chi ngaji no chetel mo de chetel option la den kaje lana ma wona ba nga kwanyin wale be let chi be wuj bagwa be nga mo be wojurun kwa dana ya kwal ko tungna ku ko mo chire mala na da moy ke joko tungna ngak jang so gor je enran be dil fall into trap ki barode ba jo ngak ba ngak wa kel kene kim yadit kel janda na gore so gore general ba dil involve ka corruption na tegaje so jem nen ko de la ma kwany baram mo wujurun that is the reason gore jene dial big chuch ci kamandan en chuje so but kir me yadit wache for long ka jwe dan tegaje so na me da la ken one last report and ben ya kel gwada me bala dun nyam tot mishala do jen chero ngap na me dong bala luk bobo we kan it ko la dit gan nyam to do nga bro de jamo jena wa me bi te grun wal bakel kin wal baro ano jena wa gore te chuba klan medit ba rewi ka South Sudan nyam mo gore mo na mo to ko pan keje mo gore mo jen wacha jo kandul gor ke shemane che gwan kan man chigen okef kene de konen la shemane je marade chanya ma cha kep ko bom cha jo jin ba jidel kwen inyal ga jogo no cha bu kwen ana gwara ato ko gwar run mi cha gwar ke che gwara ya to bia jago ba kwen antama akwa focus dul gor kada ba shu ko don mi cha to ko run bele blok man mi cha kwen chi nyama to do mo che chi mane juk cha luk cha kep ko bom mi cha kep ko bom ma cha chwich shode ko bom mi a chwa yanang ne dorien ne dor shin tode che wen winemi che oter ching ne kenin dang jok mi che ching ne dang jok do rut ka man ko ka je chi nyal chero do kwal che olun jok
cha bin kun man kana gwan cha nen wa de tiech kan nyal kana janok ji nyal che jien che roda ngap che roda na karwade che suicide che commit chi nyal che liu anyam tormon mi shabu gije tama shagu jina man nan nyame godi chaja kongu chaja kok show me ken mega jen ka jeno man tere lung ajena ta dul gorka agwar gwada mo chi police ni wachi gien cha chi mane cha ko kep ko baje investigate reason behind ko ngum nga brode je ko ba ngaje no ne me bala listen kanere ko ken ko cha ga cha be kep ko bom mu we ka queen gade ko ngi yo gori mina groda ko lugo no gwarje nde chi man gul te ko chwongone bar gwada me ka ko jino je kwen ke ko tem ngai kone dino bin la me kan gwar chang nyam tot ba mek ba oglat jode and then ba lip na makarwade awa jenne jwe ka so Sudan kelew tin wertin te jangtin amanji ko tore ke ne dial content gwena mo ti ga jang karodian jana ko le jogo no ne gan mu ngode ko ya chwaje ku go jen ba je kwen watir anti ka chuon ko bela ro cha bu kwen gatte ka chuon ko jen ba ya kam raide ko ba gwar ban me gan mi jel wichar timman kan gwan kan ga chuon ko de kan dwech ke de kan kef ko bom ko ba tedi ko ba dul gor be je gor badino shi gwan gat ka kan man gadi kan te ka chuon ko de kan nyadien de kan kok abaje u ko ne radien ko ngai kon dialem la nyal mi cha nyal me ke tok ba yitum ni ko to gudo mo te ko te ko mi chiro no mo wa yerung yere chiang nen kon la gwar na me jeri podan gode nywa kon kel mi jiram jidit gwasme chermanan chelariye gono jinder channel dere je subscribe ano kan wer online tv channel ke youtube ano kaderi anwer online page la nwer online tv page la facebook page dere follow bane ke more information tin kon la nungo gwasme jen gwadana bane choktin ani chilo de te dalong anda manduni chen ko nyak mala no rwai no gwasme ani bane nyo je kana da report betemal